Good morning. Ngasi runes ki reading hai petang yang se ko hai runes ki reading se koi na ko nung ani khatang lok chare ko nung ani sidagi ama khandi ra se ko hamba number 1 khansira na traga number 2 khansira ko 1 da karam symbol lake hai ba matam da sida lai ba symbol jeng bi ko sisina khoi gi number 1 khan ba ngai gi se le ko aduga number 2 khan ba ngai gi na Silere ko M man ba symbol am lai ko hadi number 1 choose to gi when si symbol lere number 2 choose to gi bangai ki na si gi symbol silere ko aham ba gi symbol ko aham ba gi symbol si matang da nei na se ko silai sai tare ko aina hotna gi ba aina tau gi ba pot kum ba lere ga di adu gi mahei cha ba has ne ko pekha tha gare na traga aina tha dor bi pekha se engon da mai pak pa mongol oi ba adu mai taro ga lai ko hadi first gi se aduga amana mu se lai ko ade wakhan je nungai gani ko wakhan shanti lai gani imung munung phajana nungai na lai ba kot pa adu mai taro ga lai ko sida ado sida le no kana ba gain haina lai ko gain means ai tare sida profitable ob da thaba ka taw matam da ko adu na si aham bagi meaning sina se le ko ani shuba sina ko haidi khangjalo haijilo tamjalo haidi ai hojik sai tare ko lai ta ba shatra ne ai se business ama start tok da ngai tara gadi aina tawri ba business na traga aina tamai ba lai se amuka hena haidi amuka hena mai pak na ba amuka hena kai kai tawba ya ga ta adu gi maram da thijan khojan tawba ko hausi lere khoi gi ngasi gi oina haidi runes ki reading se ma'am thank you